ba bui ba khabane ba Sotho Sermon programs ya la mo ya hang hape sabate sa kajeno me ge tla ge helfa khaso tulileng ho tswa ka kwano ke hana ke hatile mobung wa masego kwana mo thunke halesiya thetsane me muyaga tehanye ge a mema ge mema bohle metswalle ya hao hohle mo teng hle ba betse hore ge se re teng hang hape ka jeno ka thego ka jeno e matla haholo me ge na le gana morutu a gona hana jwale pela ka mona ena ha se e mong ha e senda tele ba le Nkuebe me o tlo re fa molaetsa o matla haholo ya Morutuoa ya ratoang ke Jesu me muyaga tehanye ke kopa ha ke hlola a tla o dumedise ka mora mo re ke thapele e bulang ge ntano go tswela pele ka kgaso ya ka jeno ade moruti wa dumedisa ngwana wa dumedisa moruti wa ka ihle marangrang a rona ha matle haholo wa dumedisa moruti wa ka wa dumedisa wa ka kwano empa he ha ke dumedise batso muyaga bane ha tshwe wala ke kopa ka tata wena ta edisa na marangrang hle se ga pela muyaga teng hohle mo teng ha ga pela ga de modimo a re thuisa hore kgaso ya ka jeno e ke tsitse marangrang a ka beta ulong wa ga le mo re hlie a re tshwenya ha re tsena mohlomona ke eng but re thuisa hore muyaga teng ka thapelo ya hao mohlomong re tla hlola tata wena e le hore kgaso ya ka jeno o tlo e fumana e hlakile mme muyaga teng hopola fela hore ha sa ka go tloa ka kanale ena ya Facebook le ya YouTube mme ke kopa teng o hopola o ka ngwala taba tsa hao le dikopo tsa thapelo kapa maikutlo a hao ka seo moruti a ntsa fana ka sona ka jeno mme hape e tla etsa ha thego e fela mane ebe moruti o tla fana ka hore a arabe dipotso tsa hao kapa hona hore a tla etse hore ge gape le wena ha mohlomong ha le kopo tse kgethehileng ke a bona hore ke la moruti wa ka hlotsa nyamela mona a hlaha mme mo ya ratang hle ha gapela fela gore tabena e ska ya etsala jwalo mohlomong tjhe ka batla mokgwa gona fono ke fa sebedisa ka poeng ya sebedisa empa ha gapela network ya hae e tsitse e le gore molaetsa ona o hlophileng ka jeno ka te modimo o hlophileng ka ena re tle go fumane o feletse moruti wa ka ke kopa ke etse thapelo ntate re ntano tswela pele ntate ha gapeleng ba bua ka tehang tate modimo ya matla ohle ga o le boata gona hang hape menyatla go fana ta gona go ta kwantso tate modimo tate ke re mohlanka o mo tshwaileng ka jeno go tla fana ka lentswe bakeng sa gona te modimo ka jeno mme nate ga gapela hle go thusa re le babuhi re le ba utlwantso ta gona go thusa gore tle go utlwe molatsa gona ka jeno mme re tle go sebedisa maphelo a gona ta modimo mme ya ta gona tle ga ka sa ta gona a tla go thusa a fuma ge lokile mme ha itšheba re sheba ntate a bona ta gona ge lokela go bitswa bana le ba ga di ba hwate modimo ta gona hle go tshogana magopo a gona bohle mme ta gona go se gapela moruti wa ta gona mo tshogana magopo ohle ha ena ta gona mme a tla ema gapela le dikileng e le setlhabelo se mong kwa mona ta modimo mme ta gona ha mo sebedisa bohle re tle go utlwa ta gona ha o bua o re ha o bua ena ta gona empa ta gona o buile ka moromo ha te modimo ta gona se ka be ga swa ka jo ta gona ho wena ta gona o rate a go e thusa ta gona ke laole ya te modimo gona ta gona e tsitse o fitla te re fihle ka teng ya program ga jeno tsena ga dikopa ka sa tanga go finya ga leboa amen ha e tsitse hle moruti wa ke la wa hona ha o ntate di ka o beteng ntate hana jwale ke kopa hle ntate o tswele pele ke tla go tamana ha mo ga ntate go tlo kwala tsheletso ka jeno ntate ga o shora hle moruti wa ka mogala modimo a be le wena ga o tswela pele ntate taba ke tjhe tshwatla di botlolo ha ke utlwe moholo wa ka ke bona ba Sesotho Sermon ke ya le dumedisa hle lebitsong le leholo la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste ya tlang ho bokwa ka mehla e senang ho fela ke se ke tla lebella wena
moholo wa ka ka hore ha ke utlwahale, empa le ha o le jwalo re leboha morena, mme thapelo ya rona ke hore marangrang ana a re tshware hantle, re be tse ngaholo ho tla maphelong a rona. Sehloho se beuwe ka makgethe, mme sehloho sena se nkwa ho yona buka ena e bitswang Bebele. Ya ratwang ke Jesu. Morutuoa ya ratwang ke Jesu. Mme ka ho tseba barutuwa ba Jesu ke Jesu. Ebile e ba lehlohonolo ha ho ka hwa thwe morutuwa ya ratwang ke Jesu ke ya itseng. Mme re le ba ditaba tsena kaofela, ke batla ke re tlo shebana le morutuwa enwa ya ratwang ke Jesu. Re ya bukeng ya Johanne kgaolo ya 20 motso o mong ya pele ho haha ditaba tsa rona hona moo. Johanne kgaolo ya 20 temana kgaolo ya 20 temana re qala ka ya pele. E re ka mora tseo Jesu a boela a ipontsha ho barutuwa ba hae pela lewatle la Tiberias, a Thomas ya le Nathanaele wa Kana wa Galileya le bara ba Sibitia le barutuwa ba hae ba bang ba babedi ba ne ba le hammoho ke ho yena le rona re ya le wena. Yaba ba ya ba kena sekepaneng, empa ha ba ka ba tshwasa bosiung boo. Jesu a tshoha a eme lebopong, empa barutuwa ba ne ba sa tsebe hobane ke Jesu. Yaba Jesu o re ho bona, bana yaba o re ho bona, a kgella letloa pela lehlakore le letona la sekepana, mme le tla di bona. Yaba ba le akgela, mme ba sitwa ho le hula ka baka la ratwang ke ho Petrus ke morena. Yare ha Simon Petrus a utlwa hoba ke morena, a apara kojwana ya hae hobane a ne a di kolla hona temaneng ena ya bosupa. Ketsahalong ena e bolelwang mona, re se re fumana taba ena e re morutuwa ya ratwang ke Jesu re ka etsa mantswe ana ka morutuwa enwa ya ratwang ke Jesu Kreste. Mme ditemaneng tse ngata ha re bua ka morutuwa enwa ya ratwang ke Jesu Kreste, ha rutuwa ya ratwang ke Jesu Kreste. Mme ha e sala e le jwalo, ba bangata ba dithuti tsa Bebele ba se ba lekile le hona ho ka batla lebitso le fihlang la ngata di se di hakantse hore eka ho ne ho bua ka Johanne, hore Johanne ebile le mongodi wa yona buka ena ke yena morutuwa enwa eo ho thweng ya rutuwa ya ratwang ke Jesu. Re shebile ho yena enwa ya sa bolelweng ka lebitso hore na ebe ke ka lebaka lang ho ka thweng ke yane a rata Jesu Kreste ha bitsa barutuwa ba hae. Na ho na le eo a ileng a mo qolla a re wena ke o rata ho feta bana ba bang. Mme
ke soko ya buki ya boraro ya le nna bukeng ya Mareka re lo sheba teng kgaolo ya boraro re ye temaneng ya 13 re etse mohlala fela gore Jesu Kriste yaba o nyolohela thabeng a ipiletsa bao a ba ratang mme batla ho yena. Ha o sheba mona mo re balang teng temana meraro tsa bao a ba ratang, e leng hore bana kaofela bao re reng ke barutuwa ba Jesu Kriste ke bao a ba ratang. O ba bitsitse kaofela ha hona rutuwa yeo ha ho bua ka yena a sa qollweng ka lebitso ho thwe fela ya ratwang ke Jesu. Go tlela temaneng ya rona e re kadileng ka yona ya pelenyana mane temaneng ya 20 re ke re ya hona teng re go tswa hanne mane kgaolo 20 ya motsomong re ya temaneng ya 20 teng ha re bala ke rata ntho ke ene o rona Petros ha a re teleo mme mona ebile re a hlalosetsa ho thwe morutuwa yenwa ke yena ya neng a itshetlehile sefubeng sa hae mohla selallo a ba a re morena ke mang ke tlellwa temaneng ena 20 hore o ne a bile a itshetlehile sefubeng sa Jesu Kriste letsatsing lane la selallo mme seo sa twang ke hlomong ke lona lebaka lena la hore o ne a itshetlehile sefubeng sa Jesu ha batla re yenwa ho bonahala eka ke ya ratwang ke Jesu. Ba le a tseba mo Jesu a kileng a qolla hore na barutuweng ba hae o rata hofe ho feta hofeng a ko etse comment o ko o e sie leboteng lena la Sesotho Sermons and Programs ke thuto eo re ntseng hore ke rata yenwa ho feta ba bang yeo batho bana ba seng ba ka tsamaya ba ngola ha ba mo supa ebe ba re morutuwa ya ratwang ke Jesu a etsa tjena kopang mona a bona morutuwa ya ratwang ke Jesu a latetse morutuwa eno ha o kala ho thwe ya ratwang ke Jesu e se e tlisa taba ya hore ka re so o ne ratang yena hore wa hopola ka mohla selallo morutuwa eno o na ba itshetlehile sefubeng sa Jesu mme ha re sheba ketsahalo eno fela ya ho itshetleha o rata kapa morutuwa eo o rata Jesu ho fetisa na ke wena o ka iketsetsang kahlolo ha o shebile taba enana empa he ha o hlooho ya hao sefubeng sa motho e mong eba ho se ho utlwahala hore relationship kapa dikamano pakeng tsa batho ba babedi bano di batla di atametse haholo di batla di le ntle haholo morutuwa ena ka mona hore ha re ithute ho sona re se nke ke hore bana beso ha re tlang ho Jesu ha re se ra emellang hole le yena ha re tlang ho Jesu ha re atameleng pela Jesu ke mpa ke sa tsebe hore na ebe mehleng ena ya rona moo Jesu ka nama a leng siko na ho ka bonwa jwang hore wena o morutuwa rapela jwalo ka batho ba bang fela tje a ko etse hore thapelo ya hao ha ba o sheba ba ke ba re yenwa eka o ratwa ke Jesu mohlomong hang a sebediswa eka ke sesomo ho morutuwa yenwa a ne a sebediswa eka ke nyediso ho morutuwa yenwa hore e ka re yenwa o ikentse
tahelela ha fihla re dula pela Jesu yena kielwa a se a ya sefubeng sa Jesu mohlomong mantsweng a rona mehleng ya kajeno ha re ne re ka o rata thotlolo mme morutuwa eo ya ratwang ke Jesu nthwena ke batla ho dumela hore e ne e sebediswa e le thohako kapa e nyediso ha ka a nka hampe ha ka inkela hlohong ha ka inatsa le ho inatsa yena o ne a etsa se pelong ya hae mme ha fihla e seng pela Jesu fela ke hloka ho dula le ho itshetleha sefubeng sa hae ke ne ke le borapeding ba hao ke sebaka sefe seo o ka o ye mo mang le mang a ka etsang o a fetisa o atamela Jesu ho o tla bo o fihla sefubeng sa hae ka tsela eo motho yona ya batho ha ba o shebile ba be ba re enwana e ka ronana go sa halalela ho feta ba bang e ka re enwa o inahana hore o betere pela modimo ha re hola mona o no utlwa motho ba o soma ba re o nahana eka o tshwere modimo ka ditedu wena ha o etsa tjenana ke re borapeding ba hao ngwaneso ha ke re pedi atamele Kreste a ko atamele modimo yona o ko batla ho fihla sebakeng seo e tla ka o dutse sefubeng sa hae e tla ka o itshetlehile sefubeng sa hae e tla ka hantle o hona mo o ntseng o pholla ditedu tsa yena Jesu Kreste yena borapeding ba hao a ko se wa etsa dintho tse lekanwa ha moraonyana ha re tjhetjhela morao fela temaneng kgaolong ya 20 re bua ka yena morutuwa enwa ya ratwang ke Jesu eo ke batlang hore re ke re tshwane le yena re ke re Jesu a ko etse ntho nngwe e fapaneng e kang ho bontsha hore wena ha o tluwa ho Jesu ha ona moedi ha o tluwa ho Jesu ha ona se ka o thibang ha o tluwa ho Jesu hona bo 20 bukeng ena ya Johane Kriste o tsohile bafung ke letsatsing la pele la beke ke Sontaha hoseng ba ya mabitleng bo la temane pele ya Magdaso ho sa le lerotho mme a bona hobane lejwe le tlositswe lebitleng temana ya bobedi ya ba o matha a tla ho Simone Petrus le ho morutuwa e mong ya rato ke jana ha fihla ho Petrus le morutuwa e mong ya ratwang ke Jesu a re ho bona ba tlositse morena lebitleng mme ha o tloha ba ya lebitleng se re tseba ha o thwe morutuwa e mong hore ke yane ya ratwang ke Jesu temane ya bone e re ba ne ba matha ha mmoho ba babedi mme morutuwa e mong ngaba o utlwa taba ena e ke e bonang mona hore ha hona le taba e kalo eo re ka rareng mona re ka e sheba ha e se hore taba kgolo e lebitleng empa ho matheng ya lebeso le re bolella o ile a matha a siya Petrus a ba fihla pele lebitleng ke mpa ke batla ho tiisa taba ya hore ka yona ketso
ena o se ale jwalo ka eka jong e se ile yane a di hula pele jwalo ka eka o tlo patallwa ho matha ke yane o sa mathile di maratoni o se ya le yena mafihla mane mona ha ke na taba le yona ntho eno kgahlao ya ka ke hore fela monna enwa eo thweng ke morutuwa ya ratwang ke Jesu ntho engwe le engwe eo a e etsang o e kelellong ya hae ya hore o beisa le Petrose e ne se kelellong ya hae ke dumela hore o ne a utlwa fela hore ke batla ho bona Jesu Kriste mabitleng ha ho thwe ha sa le yo na ke nnete na mme o tlile temaneng ya bohlano ha ina mahunyarela a bona masela a beile fatshe empa a seke a kena o fihlile lebitleng nyarekeng temana ya botshelela Simon Petrus ya neng a mo latela le yena a fihla a ba a kena lebitleng Petrus yena ha a fihla a itahlela ka hare ho lebitla a temaneng ena ke ya hore morutuwa enwa ya ratwang ke Jesu ha ho thwe ha re yeng re ilo bona setopo sa Jesu e ka ha seyo mabitla wena ngwaneso ke dikopanong difeng tsa kereke tseo e reng ha o ya ho tsona o fihle ka pele kapa o fihle ka nako o fihle ya ratwang ke Jesu e re ha ho entswe appointment e ka ba ke all night prayer e ka ba ke kopana mofuta ofe kapa ofe e ka ba ke ya batjha kapa ke ya eng ha le mo ho roriswa lebitso la hao o fetoha morutuwa ya ratwang ke Jesu Kriste hobane Jesu Kriste ruri o rata batho ba ipabolang o rata batho ba sebetsang hantle dintho ka bokgethe ha o etsa jwalo o ba morutuwa ya ratwang ke Jesu utlwisisa hore le yona taba ena o tla e utlwa ho ba o amayana modimo hana hore o halalela too much o nahana hore o etsa tjenana ngwaneso ha o mokgelo o teng morutuwa yeo e reng ha bane ba bua ka yena ba re ya ratwang ke Jesu ha bane ba refera ho yena bona kona kaofela bane ba re ya ratwang ke Jesu mme ha o wa sheba o tla fumana hore he banna o ne a le sefubeng sa Jesu neng o ratwang ke Jesu ha re kgutlela temaneng ya 20 kgaolong ya 20 a motso o mong kgaolong ya 20 a motso o mong taba e nkgahlang ka batho bana ba rata modimo le ena ka ho kgaoletsa ha ke na e bala ke batla ho ya fela temaneng ya 19 moo ke seng ke qetella taba tsaka ka mona Jesu o buile nako e telele le Petrus a mmotsa dipotso ke Petrus motho eo re neng re ka ra mo supa ra qetella re re ruri enwa ke ya ratwang ke Jesu ho latela hore na Jesu o ne a shebile Petrus ha kae a bua thadi ho thiba Jesu dinthong tse ding ke yena Petrus enwa wa ho ntsha sabole a kgaola motho ka hloho ha Jesu a ne a tshwarwa moraonyana mane mme ke yena motho ka ya ha o ya Petrus empa ngwaneso morutuwa enwa ha re a fuwa lebitso la hae temana 19 Jesu Kriste ka mora ho bua le Petrus o ne a rialo a lekanya hobane Jesu a re ho yena ntatele Jesu o bua le Petrus mme o re ho Petrus ntatele mme ka morao ho mona ha re se re bala temana e latelang ya 20 se e re Petrus ha a reteleya a bona morutuwa ya ratwang ke Jesu a latetse mme hle Petrus na tshwanela ho makala sa mannete hona jwale o ye so o bitsitse nna o itse ke o latele mme ke nna enwa ke tlile jwale Petrus ka ga mohlomong ha ba tsamaya o a utlwa hore ho na le e mong ya tlang ka morao
ha jwale yeo ya ka mana ya 20 ya motso mong re a bala e se e re ya ba Petros ha mona a re ho Jesu morena ho tla ba jwang ho yeo morena o bitsitse nne ke batlang ho enka mona ngwaneso le hore ke o fe yona dimaneng ena ke hore morutuwa ya ratwang ke Jesu Kriste le ha a sa mengwa o atla mo ho bitswang lebitso la Jesu ha bona Jesu o a ikisa ke re o fihle ngwaneso kopano ba e rerile ya ho rorisa modimo kopano ba e rerile ya practice ya kreke kopano ba e rerile ya ho ya etsetsa eng ha ke tsebe na ke kae phutehong eo leng ho yona fela e re ba sa rerile ba sa o mema ha o kala o tseba o utlwella o bo o fihla o ba karolo ya bona ntho e nngwe e etsang hore barutiwa ba bang ba ratwe ke Jesu ka ho fetisisa ke hore batle le ha sa ba lentswe la modimo fela e se baruti o ba thole ba bina ba bintsha diphutheong tse halalelang fela ba sa kgethelwa pina o ba fumane ba tsamaisa efankgedi ntlo le ntlo fela ba sa kgethelwa mosebetsi ono o ba fumane ba eme ba amohela baeti diphutheong tsa bona fela ba ba fela batho ba makakabetsing fela ba sa kgethelwa mosebetsi ono ke re ba o letsetse ba o botse matsoho ba o rapelle Jesu tsantse tjenana ya tlang ho tla a o tlisetsa dijo o lapile fela a sa rongwa ho tlisetsa tsona kapa a sa thaopua ho tlisetsa o etsong la Jesu Kriste ke morutuwa ya ratwang ke Jesu Kriste utlwa mohlolo modimo o etsang ya bukeng ya Johanne kgaolo ya se ke lakatsa le ho dumela hore therong ena o ka ba morutuwa enwa ya ratwang ke Jesu tema kgaolo ya 14 bukeng ya Johanne re lo bala hona teng la hona teng mme re lo bala re qala temaneng ya 22 re tlo qala temaneng ya 22 yona le ha ka morena ke kang ha o tla ipontsha rona o sa ipontshe lefatshe temaneng ena ho na le ntho re tlamehang ho tla utlwa boteng ba modimo bo lefatshe le sa butlweng bana ba modimo ba tla utlwa lentswe la modimo ka tsela eo lefatshe le sa utlweng ba iswa ke how too much ba sa bone hore o utlwa le ho kgannwa ke seo ba sa se boneng Judas Iscariota mona eo e seng Iscariota o hore phapang e teng eo modimo a e etseng hloko hore ho na le bahai ho na le bao e seng bahai ha batla ho ipontsha batho fatsing la pele bathong ba hae e ba temana 23 seri Jesu araba a re ho yena e kare ha motho o tla matla ho yena re ahe ho yena taba e monate hakalo o rata morena Jesu o rata modimo modimo wa tla o aha ho wena haleluya morutuwa ya ratwang ke Jesu morutuwa ya ratwang ke Jesu le hodimo a dule ho yena jwale ngwaneso a ko ntjwetse ha modimo a se a dutse ho wena
lehodimo drone ya lona ya bobedi e le a bona motho ya etsang dintho tse fetisang tse batho ba bang ba ka di etsang na. Ha re na bona motho ya nang le thasello ya dintho tsa Modimo ho fetisa ya hao, hobane o rata Modimo, o boloka lentswe la hae, mme Modimo a fihla a dula ho wena. Ngwaneso, ha wa lokela ho tshwana le motho e mong eo Modimo a leng siko pelong ya hae. Ha wa tshwanela rapele, ha wa tshwanela le ho apara ka tsela eo motho e mong eo Modimo a leng siko pelong ya hae a aparang ka teng. Ha wa tshwanela le ho ja ka tsela eo motho e mong eo Modimo a sa dulang pelong ya hae a jang ka teng. Ke re le ho tsamaya, ha wa lokela ho tsamaya jwalo ka motho e mong eo Modimo a sa dulang pelong ya hae. Wena ha Modimo a pelong ya hae, bohlokwa pelong ya hao ho dutse mmupi wa lehodimo le lefatshe, ho dutse eo ho yena ho sena ntho e ka mo sitang. Wa sebeletsa, a ko sebeletse ka matla. Wa rera lentswe la Modimo, a ko rere ka matla. Ntho e nngwe le e nngwe eo o e etsang, a ko e etse ka matla ya ratwang ke Jesu ke enwa. Ha ke qetella taba tsa ka sebakeng se seng, ho romellwa moefangedi ho ya ruta sebakeng seo. A re palena hore o ile a qeta dilemo tse ngata hoo mokgatlo o neng o mo rometse teng ho ya rera lentswe, ba sa utlwe a re hona le batho ba bakana ba sokolohileng, hona le batho ba bakana ba bolokehileng, kapa hona le batho ba bakana ba hore ka thehang kereke ka bona. Ha ntho tsena di sa etsahale, mokgatlo o mo rometseng wa qetella hore bakeng seno ya tlang ho ruta ka tsela e kgethehileng. Mme hwa fela hwa etsuwa jwalo, motho enwa a latwa a lelekwa sebakeng seno, a iswa sebakeng se seng hore ho tlo ho bonwe hore na ya tlang yena na a ka se etse mosebetsi o tshwanang. A fihla moefangedi ya mafolofolo, ya mahlahahlaha, a ruta ka lebitso la Jesu a Jesu na le a mo tseba Jesu, e le yona thuto ya hae motseng ono, a o hlaha kwana, a o pota ka nqena, a ntse a bua ka monna enwa ya bitswang Jesu. Ha re na le ntate we, re botsa wena na wa mo tseba Jesu? Ya re ha le ka pele ho bona a ba makalla hore na le mpotsa potso eo jwang, a re jwetse hore na tseba Jesu ka moo mo tsebang ka teng, a quote-a ditemana, a quote-a Bebele, a batla ho pakela batho bana ka Jesu Kriste. Ya ba batho bana ba re haleluya. Jesu eo le leng phela le rona mona, Jesu eno ya ba bitsa lebitso la moefangedi yane ya tlositsweng sebakeng seno. Mokgatlo wa neng a o sebeletsa o itse ha a sebetse letho. Bona e ne e le yena Jesu eo o buang ka yena, mme ke leka hore ka pale ena seo re ithutang sona hore bophelong ba hao ngwaneso, batho ba batlang ho bona Jesu ha ba se ke ba utlwa motho e mong ya fapaneng le eo Bebeleng ha ba bala ba kopanang le Jesu ya fapaneng. O ba ruta Jesu ya jwang eo bophelong ba hao a sa bonahaleng. Tsitse hore ha o rata Jesu kapa ya nthatang mme a boloka lentswe la ka, ntate wa tla a dule ho yena, a kene pelong ya hae, mme Kriste hore ha re se re le ho yena motho e rengwa ya ratwang ke Jesu Kriste. Ha o boloka lentswe la hae, ha o tsamaya mehlaleng ya ho loka, o morutuwa wa Jesu Kriste. Re kgutlele mane ha re kwala
ya rona re ke re ilo bala teng temana ya 21 kgetlong lena e re Johanne kgaolo ya 10 minute mana shwele motho mong ya nang le melao ya ka mme a e boloka o tla ratwa ate le nna ke tla morata mme ke tla ipontsha yena. Thuto ya rona e fella mona bomme le bontate. Rata morena Modimo mme se le yena o re le nna ke tla morata. Re ituletse nthong e bonolo fela hore re be barutuwa ba ratwang ke Jesu. Nka lentswe la Modimo enka a ko etse ka matla ohle, a ko etse ka pelo ya hao yohle, a ko etse ka bokgoni bohle ba hao, mme ke a rapela hore Modimo a o thuse hore se batla fela ho ba moo Jesu a leng teng ya sefubeng sa hae. Se ka batla fela hore o fihle tshebeletso e tswela pele, fihla le pele tshebeletso e tswela pele. Morena o etse hantle, ke kopa re etse thapelo. Modimo wa rona re batla ho boka le ho rorisa ka tseo re etseditseng tsona, ka lerato la hao le hlollang le o rate empa o feteleditse taba eo ka hore mora wa hao a shwe sefapanong mme a shwele rona. Re thuse ntate ha re ipolela hore re a o rata re ke re fiti ka moo batho ba nahanang hore ho ka etsuwa ka teng, ho ke ho bonahale hore ruri enwa ke morutuwa ya ratwang ke Jesu, mme o re tshepisitse ntate hore ha re ho wena o tla ho rona, mme ha o ahile dipelong tsa rona ntate o tla ipontsha ho rona, mme lefatshe le tla tseba hore wena Modimo o ho rona. Hlohonolofatsa mohi ba o ratang lentswe la hao le ho lakatsa ho fetisa ka tshebetso ya rona. Ka Kriste morena re a leboha, amen. Morena a hlohonolofatse mme a etse la le mo tigale wa hlenda te ka molaetsa moruti wa ka mme ehlile jwale ka o ra bontsha ntate magangangana ehlile a tsa ngwana mmehla o nyametsa ntate o nyamela o hlaya o nyamela o hlaya empa ntate ke re le ba fela gore ka nete o fihla mona ka nete she o tswele moyeng la fa neng male male ka nte ke tsho e leng ka ntswa la nyamela ntate mme ka o tshola hle ya tsa ntate ke o leboe ke le kile o sheba mona na tapeng la gona mana be na putso di teng ka podi eng ka poeng ha ke bone letho ntate e ka mohlomong ke taba e ka ga ya ga bang ka bona ho etsa thapelo e kgethehileng jwale ka ka o tshola hle ke leboe ke o leba moruti wa ka ke lebohe babohi ba ka jeno mme ke lebohe mamello ya bona ha ga maqhuana ana go dubana ba ile bana ba le gona go fihla motseng wa ntate mme ntate ka o tshola hle ke lebohe pele moifo wa Sotho Sermon Programs teng ke lebohe ntate thapelo le tete ka mane ka Pretoria Gauteng ke lebohe ntate kwantsana modifi kwana Masego ntate Thapa Moribe ana Masego kwano mo nna a re go ba buhi ba sala hantle ke yana seiswa mokuditi tlolo sa mpholle ka sebele motlonye motona mme hla moruti wa ka go tshola hle ke kopa hore ge re ntate ba bui ba sala hantle ntate o fitla kopa bona hape na go eta ntate ha ebe kgotso